Evo kako vam kafa može napraviti začarani krug umora i anemije. Kafa sadrži tanine i polifenole, a kada je pijete uz obrok ili suplement, ovi spojevi doslovce zaključavaju željuzu u vašim crijevima i sprečavaju njegovu apsorpciju, neke studije kažu od 60 do 90%. A ako već imate obilna ili produžena mjesečna krvarenja, dodavanje kafe kada jedete stvara problem jer tijelo ne uspijeva da nadoknadi gubitak. Rezultat je kronični umor i dublja anemija. Pa šta da radite? Ili prestanete piti kafu ili odmaknete od obroka makar 1 do 2 sata ili od suplementacije. U lutealnoj fazi, koja je druga faza ciklusa, zamijenite nekim drugim pićem, toplom limunadom koja ima C vitamin, koja će poboljšati apsorpciju željeza, ili možda ovim našim funkcionalnim receptom koji možete prilagoditi sebi. Mi smo ga zadnji put isprobali na radionici, bio je stvarno super. Ali sa kakaom nemojte pretjerivati jer sadrži polifenola, ipak je mnogo bolji izbor. I zapratite nas jer su hormoni naša omiljena tema.